A sada za vas još jedno iznenađenje, pošto znate da mi dolazimo iz Kragujevca, stvari većina benda dolazi iz Kragujevca i mi volimo za vas noćas i htjeli smo za vas noćas da ocenimo par pesama od jedne legendarne kragujevačke grupe, a u tome će nam pomoći isto tako legendarni član te legendarne kragujevačke grupe Smak. Za vas na basu večeras, Zoran Milanović. Okay.